mikrofoni irenga hano muri returu hari ukuntu rw'igicika imbaraga nizanyu. Yes, uzizamure muri returu. Bwana sifiwe. Hari abantu bari hano bumva ururimi rw'igiswahili. Zekebera ngo ukore ibintu abantu bahumva. Naona mbingu zimefunguka na Yesu yu mkono wa kuume akinitazama kwa upole kwa macho yenye huruma. Bwana sifiwe. Tuliimba na kukunyiri. Naona mbingu zimefunguka